Reverend Father Paul of Umphrew Lyngkot, Provincial Jangka Shillong Province, ulap pli Kyrkhu, ya Iingmane Pynthymmai ke belai kerting. Bansa nam ha kejinga da Jong Dominic Savio Bakun. Kini Iingmane ke dan ha kesenang Umphrew ke bahap apa ke Parish Mawlai. Balayo bansna Pynthymmai hadin bakilong yang Katolik ha kini kesenang ke lanang kiu. Ya kini Iingmane layo bansna hadin ke jingnok senyang di para bangit haringkat bu MLA ke Mawlai ubak piti saukmi buat UMDC ke Mawlai ubak ti bolang petau. Hadin kemas bakut ki para bangit kilap pun kuburom ya kiling do kirinam sister kiblat teri borba ban penolong ya kejingsna ya kini Iingmane balayo ru ban pun kuburom ubak piti saukmi ubadi UMLA badi ubak ti bolang petau MDC ke Mawlai constituency. Kami semua suka ini kum kuai lagi kum. Dari tinggi itu hap kum je nabeng. Berpikul pun supaya ini lagi lagi kelat juni. Pemilam biang ini jauh kris ukli juni. Ada sendur bomeyan juni. Lerai baru terhia saka kentang. Iap baru kris bagi patang batu. Menong dikat jong kemet bomeyan jemu. Bagi nengyo pateng hak bainong habeng. Tuhan trai kenrat. Bang Kyrkhu ya kini ke kebamehi merabu bantul haki dom makitan kijongi to penkot pekentang eka to ai bawasan rek eka dah halo jongi baik kendo jongi ke Iingmane kini ke golong ketak kesin dan ke maklai imnesya agwala sakko ini haukris pelongi ke tempel jong dan si mukun. Nadap sisa ke Iingmane ke Umphrew. Bagayo kini kalat bandon ringkat berpi. Pangai kublai yai per teles barang ba jang Parish Mawlai. Lakot sobhai nga bandon ringkat hari kesi. Bantuai ban pringkentang ya kini ke Iingmane. Kunjo kilingdo berani kerpangi Marius ibawanan nong stoin Parish penangrai terus tang yang kini Iingmane akacing telang jong buat ke Parish Council buat baro kirang ba balang bagi pai ba jong ke Mawlai Parish baro bulan no senyang siap wei yeng ha ke Mawlai Parish bulan no senyang ha kini Iingmane kini kacing teristom ke mga siya kum unong ilam jong ke selection ngayro sisya ya ke Parish Mawlai Haki lam jong kilingdo kumjur ke Parish Council borokoi or ke reunion ke batailang kibla la pantai ya ke Iingmane dalarihi amdon kam kita ke rap ke bawan nasyabat Henry kikloi manlehi ho kani kini sini Iingmane haki ke provinsi ini kemba Henry tuli Iingmane kedang yak mentah bantai Iingmane ki nong kendong bat ki Iingmane ro ke Parish kuma likely ki Parish o kuma southly ki Iingmane ki babahe badan ha Mizoram ha Tripura bat hangni agar bi ha Meghalaya kawai Iingmane ke bahe badan apa umdan kaba mangi rak sedang last day menta kan Kyrkhu ke Arpu Sautrik ubnai April kade ki Iingmane ke bahe bagi ainam ha ka jings nei jing blai kembali ke bahaya sisya
Ti kata kemamang yang nyai, Mizoram kemalai arteli, nang ta Tripura kedon sa arteli Iingmane kurang nyai mentah mentai, melengi le kini man tei kini Iingmane kedai nak mentah bagi pai ba jong play kini wan kum si yeng si sam, ban peni ya kata ka jingalong kawai, ban peni ya kata ka jingisim benta. Bakum juru, ban peni yang kata ke mission kaba ubrei ukpa ula ai how try Jesus Christ, how try Jesus Christ pat ula ai tak bhak kabanta hangi ki khon bendre kibrang dan hagane ke pertai. Tagi kabo pa buku Pope Francis ukhat uwerengi hagane ke por sinat. Pijem nado khanyau tarik mentau brai lasdang yaka dorbar balang hasatalak pertai kebau Pope Francis ulasdang bada ke pang kebau khot ingi wong bangnya pusan hagata ke jingitli ke jingalong ke wei bakumnu mengiru ngide benyo bentang ye sim bentang bat kabalai kebau pab khoi khot ingi yagda ke mission kebau wei pa wei Kristan ke wei pa wei Kristan kelasya pensum pensai da ke umram mensim khoi udon ke benta udon ke bha ban yalap ya ke kubo bha banra ini ke kubo bha jong trai Jesus Christ kata ke ba kani ka dorbar balang jong ke balang Katolik kalau sedang do kan nyutri ko dorbar kan kut arpo arpoi kan kut hadu usnam arpo arpulai lais nam kata ke jinga pleu jumut ke ba wei po wei Kristen Katolik un hatsayo ki jingkeli kumno banyak pusan lang kata mo pa ko kwa Tinggi doa isya upa bakut, ya ki kardinal, ki bishop, ki lingdo, ki reunium, ki nongtrai balang, barbaro ki pai cung play, ki bansiyo, kacing isya, na kini kedor barba balang. Nada kadau ki komen ko parang ngipi haba mangi tei kini ki mini, iwan lang siya kini ki ying sa ki ying sunam. Sa kini ki ying kentang. Namar hangi ken komen ko para pen i ya kata ka jing i jong ublay ka jing i jong ublay habangi puli ya ka jing ya ka Bible nado ka kitab Genesis haro ka kitab jing pen pau ngilak kumba hajar sanspa tali ki kentin jing i kaktin jing i kanado hajar sanspa tali Naro kitab Genesis haru ke kitab jing penpau. Kamut ba kita ke jing i jong play kadap mir ha ke jing im jonga jongpi. Nama play ulang ka jing i kaba u yo onis ukran ha ke city jong u ha ke si bering kong jong u yo onis wong kumni ni kentin was ngoten nak ko baye tongnya i wei ya wei pat naba ka jing i kalong na ublay but yang tau ba i lakha na ublay but ui thu ya ublay uta ugam i itu ya ublay naba ublay ulang ka jing i ni kintin na ka siti u Yones keberingkang kelnang kebersau kat nyau tertet kebabatai yang i ya tau play kepada dah kecingi kasngi ba hagani kasngi Kyrkhu ya kani ga Iingmane jongi bala ainam ha Dominic Savio hagani ga CMC Umphrew menshwa nga shukwa bania thu khndiat ka history jongane snong ba menshwa ga don tang ka Iingmane ga barit batang lai pheu phut Nrimta kajing pun ki pai rungai Pakistan jongi hangne ka bangas ngau sarong man oi phi kim kam ngiam shu tengi na kaliang jong Parish Pastoral Council ringkat kajing trelang je padar ki Parish Council member kham tam ka finance ka ba pej ba khmi ya ka lut ka sep jongane ga Iingmane kila ai jing Kyrkhu bat jing pensluringa ban yat bej saprang bat ngila yawan pej bunsin namta kan ga Iingmane tingila sedang ya kan ga Iingmane na du sitarik jong banai mats jong mentau snem arajar arpwei pat ngada dokumen bagajing kloi ba tre ya kan ga yeng kalong ba
ngad ai dei ban ai jing ya ro ya chemistry ki bala lab ha ngidon hadu kombanyo phu pra tali ki ying mat hang ne barok saudong te dei na kan ni gadau kala long yang ngi ba ngi haban le ai nam ta ga Iingmane te ga ne ga Iingmane ka ba kumbang ong i phi ba long ma shwa ka barit hadu ka da ta bat ngidon ru tang ki ben skur ke ba yarong sngi po ya rong ra cha school sngi utrai kentiu cha Iingmane bat dei na ga ne ga dau ni ong ba kam kane ka Iingmane ka la long ga jing Kyrkhu ba kraw yang ngi habang ami no nang ne hau benai Julai ngala le poi sakwe pat ke jaka ha kam khat lai tarik jong benai Julai ngala poi no chanong ston kat kum ka transfer jong i bahalor ti hadin ga to kane ka Iingmane kala dep na dong cha dong rei lai no ka jing pen internet jing pen biang ki rong ki rup ka siling ki ek bro tengas ngungu ya ifada teles for nong lang I Parish Pynthymmai I bala peteng thik kumba ngila plan ngila angnut ban pendep ya kane ka Iingmane padena kane ka dom ta kan dei ga sngi menta ka dei ga ya bala urlong kane ka jing kwa jing trang jong ka Parish Mawlai jongi te ublei nang Kyrkhu go ya barok ki pa dunge pa Kristan jong kane ka CMC jong kane ka sub district panchu ya thu hang ne ba ngidon kumba chipeu tali ki snong jong ka Parish Mawlai ki ba hab kane ka dei ka we na ki sub district badon tang riu snong kane ka sub district mau set khnam bat ka don sagar sub district mau tunu mau tawar ki don sau snong habaro kine ki snong nila don ki Iingmane ki ba biang pan ngas ngungu ublei nam takata ba ublei la pli kalat lenti yangi don ki Iingmane ki bangila yo jingarap na bari don pade ki Iingmane ki bangi susna hi na galiang jong Parish tengis ngau sarong ba ka Parish Pastoral Council jong ka Mawlai kalong ba klan ban jeng halage jong ki kijat pat nga angnut pat nga khmi lenti ba kinang yai Kristen hakane ga ju warkam ya ifada batmai barang susim tim ta dang khniat banai pin la ban pendep ya bun ba ki kam